Sube menjabat dari camat, coba sekenang ngelayanin masyarakat. Dengendah, ada misi nganti main pala. Kita sube kejadiannya di Gianyar. Ada oknum camat kena mutasi ulian malak dagang nasi beguling. Nganti copote teken Bupati Gianyar, Made Mahayastra. Bupati Mahayastra nuturang, ia sube selesai ngorain pejabate, apang tusing main-main. Apa buin, ia sube nyebar anak buahne ngawasin kinerja pejabat pemerintahe. Sagetan ada masih ane selapat-selapat nagih ngideh pipis ken dagang nasi beguling sube masan gumi kenyat. Sing misi lala lele, di subane ningeh ada oknum camat keketo, Mahayastra langsung nyopot camate. Keto masih ia nunden aparatur sipil negara sing kena pengaruh isu jual beli jabatan. Yen saja nganti ada jual beli jabatan, subuh pasti ngusakang citra pemerintahe. Buine ngeranang semangat pegawene megai ngangsan enduk yen ada jual beli jabatan. Tim Bali Express ngelaporang.